Inkinga iqala uma sekufuneke mhlambe benze izinto efana nenkundla yasenkabelweni. Kunenkinga njalo uyithola kuba nezinto ahlangabezana nayo ezingalungile ekamelweni ngoba ugcine kwakhona la uyakuveza ukuthi wagcina egula baphalaza bethi bezozama ukwenza inkonzo yasekamelweni. Uma kunowesilisa ahlangabezana naye uthi ugcine emuzwa eminyanya lezo nje engamfuni njalo mezoba khona wesilisa nje ahlangabezana nayo kuvele nje kube nalowo moya omubi nje nalowo moya omubi begcine behlukana. Uthe mase isukumela into eyilandela wagcina ethola ukuthi hayi kunomuntu owenzana umsebenzi enahlanganisa naye idalwa manje idalwa zaziyena. Laba bonke abafikayo izidalwa azibazi zazi lo oqala. Manje futhi uma esembiza lo oqala uthi sacela phela ukuthi sihlukanise le yanto esayibopha uyanqamba lo wesilisa uthi akafuni. Manje lento iyamhlupha ngoba naye uyafuna ukuthi aqhubekise impilo ngoba sekuzokaphela iminyaka u4 engayi kwenkonzo yasekamelweni. Uma uzoshada kufanele umuntu wakho nazane. Yes. Nazane even kuma altar ukuthi wena usubmita kuyiphi altar. Yes. You understand? Uguqa kuphi wena? Okay. Omunye uguqa emsamo, omunye uguqa kuNkulunkulu. Uyayibona? And futhi wazi ukuthi lezi zinto awukwazi ukuguqa kuko kokubili because kusho ukuthi uyafeba lapha. Yeah. Dear mabonakude, ngiyabingelela kuwena Lungelo Zulu nababukeli bakho. Ngicela ukuba anonymous. Siphinde sinibingelele babukele emakhaya bese Let's Africa TV kuhlelo eDiye mabonakude le episode yethu elandelayo. Njengoba sazi ukuthi hlezi sikhona la sizokhulumisana nani niyasibhalela siphinde sibuyele kunina sizwe ukuthi anonymous bethu basibhalele bathini ikhona kufuna namhlanje indaba esibhalele anonymous wethu namhlanje. Khumbula ukuthi ke nawe ufuna ukusibhalela futhi nenenkinga noma khona ufuna sixazule khona sizokwazi ukuthi thina thatha udaba lakho sokusumela phezulu ngasinde ku 072 976 0284 kanti mina ku Facebook ngikhona uLungelo wakaZulu na ku WhatsApp futhi uphinde ungibhalele ikhona futhi nepage lethu iSelect Africa TV ungene khona nje ufike ubhala udaba lakho thina nethimbe esebenza nalo sobe silandela kakhulu lo daba lakho. Okay, asizwe ke indaba yethu ke namhlanje ukuthi ke yona ke ithini. Mabonakude ngiyabingelela kuwena Lungelo Zulu kanye nethimba lakho sebenza nalo. Ngicela ukuba anonymous nginenkinga lapha ngisacela ababukeli bangisize uma benolwazi malana into engibhekele nayo. Ngiwumuntu onobizo labantu abadala ngiphinde ngibe umkhulekeli nje ngisiza abantu emphakathini. Empeleni ngingowesifazane neminyaka u35 ubudala. Phambilini bekunomuntu wesilisa bengisandana naye nokuthenga isikhathi sisathandana senza lo msebenzi wokuhlanganisa isidalo. Esidalweni sami okungaba amadlozi akithi ezingumuntu abantu abadala. Sawenza ke nje lo msebenzi waphelela sahlaba nembuzi abekwe edlozini lami kodwa futhi besingakashadi. Inkinga ke iqala lapha sesixabana sengabe nokubona ngasolinye nokwazi ukaphetha ngokuthi sihlukana mina naye. Njengoba sehlukana nje icishe sekuphela iminyaka emine ngingamazi umuntu wesilisa. Noma ngathi ngiyahlanga nobhuti angichaze kodwa kuyosa ngakusasa ngingasamfuni kwakumbona. Angisaphathi ke nje inkonzo yasekamelweni selokho ngayigcina eminyakeni ewu4 eyedlule. Ngagula ngacishwa ngafa ngithi ngiyazama nomunye wesilisa ngaphalaza ngakhishwa isisi ngamuza enginukela ngazizwa ngemenyanya. Angibange ngisenza lutho naye. Uma ngilandela indaba kuthiwa isidalwa sami sakhetha lo wahamba lo engangithanda naye phambilini eqaleni. Manje sekuqabukele lo gode laboshwayo sengizamile ukwenza kwenzeki. Uma ngimcela ukuthi siliqabulele igode salibopha phambilini njengoba ngishilo ukuthi senze umsebenzi wokuhlanganisa idalwa kodwa uyanqaba. Empeleni ngiyadinga usizo kakhulu ukuze ngizoqhubeka nempilo ngiyamdinga umuntu engizophilisana naye nami empilweni. Ngicela nolwazi noma nakuba belaphi bendabuko ukuthi uma umuntu ekhethwe isidalwa sakhe ethandwa yiso kodwa senihlukene wenza kanjani ukuze uqhubeke nempilo. Babukeli bethu indaba yethu ke namhlanje injalo njengoba nazi ukuthi njalo sihlezi sivakashelo yena uSisinokuthula oqhamuka ngaphansi kweNokuthula Dumekude Foundation okuyena ukuthi ozosisiza ukuthi ke sibheke lo daba lo namhlanje sakhumbula ukuthi ke benza umsebenzi omningi kakhulu we-entrepreneur aphinde be-author futhi uyena ke la motivational speaker njengoba namhlanje ezophinda samukele futhi ke osonamhlanje sibheke yona futhi le ndaba kaAnonymous wethu ngoba ngeke ngize ngibheke ngedwa. Okay, babukele emakhaya njengoba nazi ukuthi njalo kuzo zonke izinto sibhele uAnonymous wethu sehlezi soba naye ke uSisinokuthula njengoba sihlezi sithembisa. Sisinokuthula mhlawumbe siqale ngokuthi sithi bingelela ababukele emakhaya. Ngiyabingelela Lungelo, ngibingelela bonke ababukeli beSelect Africa TV, Diye mabonakude. Ngiyabonga ukuthi sibe sonke namhlanje. Okay, sajabula kakhulu. Udaba lwethu namhlanje luthe ukujula kakhulu. Alfani nezinye esike sayibhalelwa phambilini. La usisi unobizo labantu abadala.
waphinde futhi abe umkhulekile shuthi ngathi uyabathandazela abantu esingabenza njengomthandazo naye kwafika la khona naye shuthi esebona isoka kwabo ukuthi okay sebeyathandana sibeke kanjalo kodwa ke wayesenza umsebenzi ngoba siyaqonda ukuthi uma umuntu wabantu abadala wenza umsebenzi wokuhlanganisa idalwa ngoba umuntu wabantu abadala akasiyena nje umuntu wabantu bakubo kodwa umuntu nje wabantu abadala akasiyena nje uye nje ngoba ezaliwe kufuneka ukuthi uma njalo kuzoba khona owesilisa ahlangana naye abikwe kubantu abadala aziwe ukuthi nangu sekhona esukene sengizophilisana naye wawenza ke lo msebenzi kodwa bangashada wawenza ukuthi bahlanganise idalwa ngoba ukuthi vele asinankinga siyavuma isitalo sabo siyahlangana kahle bahlaba imbuzi inkinga ngeqhamuka uma sekunenkinga othandweni siyazi ukuthi lokho uthandweni nganazo inkinga kodwa kwagcina ukuthi behlukana behlukana naye waqhubeka nempilo uma eseqhubeka nempilo wasephinde ethola wesilisa ahlangana naye futhi bathandana inkinga iqala uma sekufuneke mhlambe benze izinto efana nenkundla yasenkabelweni kunenkinga njalo uyithola kuba nezinto ahlangabezana nayo ezingalungile ekamelweni ngoba ugcine kwakhona la uyakuveza ukuthi wagcina egula baphalaza bethi bezozama ukwenza inkonzo yasekamelweni uma kunowesilisa ahlangabezana naye uthi ugcine emuzwa emnyanya lezo nje engamfuni njalo mezoba khona wesilisa nje ahlangabezana nayo kuvele nje kube nalowo moya omubi nje nalowo moya omubi begcine behlukana utheme seyisukumele into eyilandela wagcina ethola ukuthi hayi kunomuntu owenzana umsebenzi enahlanganisa naye idalwa manje idalwa zaziyena laba bonke abafikayo izidalwa azibazazi lo oqala manje futhi uma esembiza lo oqala uthi sacala phela ukuthi sihlukanise le yanto esayibopha uyanqamba lo wesilisi uthi akafuni manje lento iyamhlupha ngoba naye uyafuna ukuthi aqhubekise impilo ngoba sekuzoka phela iminyaka u4 engayi kwenkonzo yasekamelweni kanti nawe umuntu uthi ufuna ukuqhubeka nempilo akhohlwe nayo yonke lento kodwa manje sithola lo wesilisa engayivumi yonke lento ukuthi benze lo msebenzi ukuthi behluka beqaqe leli findo abalibophe behlanganisa idalo indaba yethu namhlanje ikanjalo mhlawumbe engifuna sikubheke ukuthi ke kubaleke ngani ngoba ngibuka nokuthi mhlawumbe njengoba bona uma umuntu abantu abadala usiyena nje umuntu nje kodwa ijulile nokuhlanganisa idalwa kusiyona nje into elula into okufuneka siqonde ukuthi iyahlonishwa futhi uma senihlanganisile kubaleke ngani uma nihlanganisa idalwa niqinisekise ukuthi njalo niyakwazi ukuxazulula inkinga futhi nivumelane ukuthi siyohlukaniswa ukufa. Okay, I wouldn't say it's a tricky one, but again ngizothi uyipart of umsebenzi wami ongiwenzayo. Okay. And ayikho into engiyijabulisa njengalo msebenzi lo. Okay. Balaleli, babukeli, I'm so happy ukuthi namhlanje kumina it's a test ukuthi kube khona i-question efana nale because ngibona ukuthi uNkulunkulu uyasitesta ngendlela efanele. Akufanele emhlabeni sibalekelane neindlela zokuphila. I'm so sorry ku Anonymous ngoba ngiyabona ukuthi lento iyamkhathaza ibhlungu and ngempela she's so troubled ngoba kubhlungu ukuthi unomuntu awusafisa ukuba naye kodwa kunalama covenant enawenza so usephila impilo ebophekile akasakwazi ukuyiphilela impilo yakhe so ke ngizoke ngiqale ngichaze nje kancane lento ebalaleli babukeli ukuthi empilweni kuna two priesthood. It's a priesthood yakaNkulunkulu. Okay. Of which in a kingdom of light ne kingdom of darkness. I'm sorry to say this, but I have to be frank with this answer. Ngoba ngifuna ukuthi asizakale at the end of the day because sizobe siwalk naye this path. Into eyenzakalayo mhlawumbe nawe Lungelo usamncane usizosizakala nawe lapha ekhaya kungenzeka ukuthi unenkinga ephathelene nazo izinto zabantu abadala. So what is happening? uNkulunkulu mayidala umuntu ngizolifaka igama likaNkulunkulu because njengoba sikhuluma ngabantu abadala abantu abafuna ukuweshipwa angithi yes so njengoba ngithi ama priesthood awu2 nje uNkulunkulu ufuna ukuweshipwa then bese kuba abantu abadala bafuna ukuweshipwa nabo ngoba ngeke size sikubalekele there is why ngifuna ukuthi sikwazi ukuhlukanisa ko2 ukuthi into eyenzakalayo to start up with mangabe uSathane esesezulwini
ngelosi enkulu ehlakaniphile egade ithrone kaNkulunkulu mayigade ithrone kaNkulunkulu ezazi imfihlo zikaNkulunkulu wase wafuna ukulingana noNkulunkulu wase walahlela emhlabeni mayilahlela emhlabeni wafika nesithathu sezingelosi 2/3 of angels lama angels aphenduka abangama demons akekho umuntu womuntu okuthiwa ufile useyidemon uma wamamazuma washona kalona idemon usathane wehla nalezi zingelosi ezaphenduka ama demons mazifuna ukusebenza zisebenza ngomuntu we understand uNkulunkulu mayifuna ukusebenza usebenza ngomuntu nazo mazifuna ukusebenza zisebenza ngomuntu nakho ke itricky la yikhona uNkulunkulu ufika beka imithetho yakhe ngapha noSathane wayulucifer qala usewusathane manje ubeka naye imithetho yakhe uyayibona ngokukaNkulunkulu ngifuna sibheke indawo zo2 ngokukaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna sikhonze yena yedwa ngokukaNkulunkulu there is one intervention there is one mediator between umuntu noNkulunkulu which is Jesus uyabona bese kuba khona imfundiso esiyithola uthini emakhaya masikhula we understand nami njenganginogogo wami oweyisangoma engangimkhapha ngisho eyogida uyayibona lonto leyo so ngiyayazi impilo yalana ukuthi njani ukuthi ngapha on the other side nakhona fanele kube nemithetho yakhona angithi fanele usubmit fanele ube nama instructions akhona okubhlungu ukuthi ayaphambana nakaNkulunkulu uNkulunkulu uthi khonza mina ngedwa mawufuna ukuba nemediator akube uJesus ngapha on the other side athi no when you can communicate with umuntu osafa there is nothing wrong uNkulunkulu futhi aka impose umuntu ukuthi ngikhonze ngenkani that's why kukhona abantu abazikhonzela ngendlela yabo it's fine for them on the other side akukwazi ukuthi ukukhonze kokubili fanele kube khona okugodwa ozokukhonza usubmit kubukho yingakho ke mangabe kufika leziphiwo afike mhlawumbe uzothola iphupho mhlawumbe ugogo wakho sashona uthi hayi nangu unkosikazi ngiyakunika uyambona ukuthi ukunike on which side on the other side ngapha mawumthole uNkulunkulu you'll pray that's it uyayibona icovenant onayo it's through prayer phela on the other side ngikutholela unkosikazi asenze covenant hayi ukuthi izinto ezingenzeki kuyenzeka afike nangempela unkosikazi usune covenant kodwa kubhlungu uyenze to which kingdom lo nkosikazi njengoba unayo njengoba usho abantu abadala banesikhwele banomona nawe hence uNkulunkulu naye unomona ngawe sinama kingdom awuthula ama forces awuthu banesikhwele ngawe abafuni wenze lutho ngoba sinesivumelwano sokuthi ngakutholela unkosikazi sifuna lo nkosikazi sifuna lo mkhonyana simfuna omunye umuntu we understand so wena fanele uzazi uzihlukanisile wena wathi mina ngikhonza leli side omunye uthi mina ngikhonza leli side there comes the problem isikhwele sabo usufuna manje usuhlukanisile angithi kufana kaNkulunkulu uNkulunkulu akazwani nedivorce angithi nabo on the other side abazwani nedivorce wena sabopha isinqumo nawo sathi thina nawe sothandana usungishiyile wena okubhlungu baze bakuhlukumeze yes nje uthola ukuthi omunye umuntu useyalimala omunye umuntu bakutshela ukuthi ingane soyishayisa ngemoto uyabona makade nini ingane kwenzeka izinto eziningi into efunakalayo iyodwa mina nje angizudlala ngawe there is nothing angakwazi ukuyenza ngaphandle kokuthi aguqe to the power that is higher than this power Nkosi sengifuna ukuphuma kulento it's only you ongangikhipha kulento ngenza icovenant kodwa manje le covenant sengicela ukuyiqaqa phela uNkulunkulu ucreated heaven and earth the stars and the moon uyena oyipower edlula wonke ama powers angithi asiphiki ukuthi lama powers akhona futhi ayasebenza kodwa there is the power eUNkulunkulu okufanele siguqe kuye sicele kuye uqondo uNkulunkulu yena ongakwazi ukuthi asixazululele lolu daba ngoba uma ezolokuthi ufuna ukuthi amtshele lo angithi uzwile ukuthi akafuni yes so ke manje ngithi kukhulunywa ngespirit la ispirit akenza icovenant naye senza icovenant nespirit so sekufanele abuye back ke kwispirit esino more power kunale amyeke lo ngoba umuntu
abuyele back ayoguqa athi uNkulunkulu wami ngiyaxolisa ngenza icovenant nangumuntu ebenza icovenant naye sehlukene wasemhlabeni ngicela wena ngoba una more power ungisizeke manje ungihlukanisele ngikwazi ukuqhubeka nempilo yami mina that's the only solution engaphuma nayo ayikho ngisho ngayapi ngoba ngisho ngaya kwenye inyanga uzoya kwenye inyanga uzoya kwesinye isangoma sifike simlungisele kuzosebenza only for 3 months after that aphinda ibuye lento so kusho ukuthi uzoloku kancane kancane uloku advance kancane kuphele 3 months aphinda ekomunye uzoenda ephelelwa imali mina nje I will suggest go to the most high okuyena onama powers amakhulu kuna wonke lama forces uthi nje yazini ngiyaxolisa uNkulunkulu ngenze icovenant sengicela ukuzibuyisela kuwe ngenze icovenant nawe sengifuna kubuya life yami back kodwa ke okumnandi uNkulunkulu akaphoqe umuntu. It's either you listen, you do, or uthi mina ngeke angifune ukuyocela xolo uNkulunkulu ngicela ukuyiqhubekela ngendlela engiqhubeka ngayo. Kodwa nje mina ama-advice ukuthi aguqe acela uxolo kwipower enkulu edala izulu nomhlaba esiphethe thina sonke bese ethi Nkosi ngicela kube wena ke ongiqashulela leli ketanga ukuze ngikwazi ukuphila impilo enormal efana nawo wonke umuntu. Ngiyazi ukuthi nalapha ekhaya bakhona baningi ukuthi mina ngaphiwa yidlozi lami unkosikazi kodwa manje unkosikazi wami uyangihlupha kokabili. uNkulunkulu ophana unkosikazi o umthathe edlozini. Wena buyela back kuNkulunkulu othembekile okwaziyo uNkulunkulu uyasazi more than anything. uNkulunkulu ukwazi more than idlozi. uNkulunkulu ukwazi more than anything. You go back to your God. Lord, this imina lo. Ngimina ngenze kanje ngenza kanje sengicela ungithethelele sengicela ukwenza ngendlela wena uNkulunkulu ofisa ukwenza ngayo because lento ngeke size siyibalekele zikhona even kuma relatives ethu angeke sisho ukuthi az exist zikhona but fanele sifune more power ke manje okuyiyona ezonqoba wonke lama forces akhona akulandelayo ikunqobele bese uyazi ukuthi usuphila impilo efree ekhululekile. Okay, ngiyakuzwa sikuthula. Ngifuna sibheke la ukuthi uma ukuvumelana kokubopha kusho ukuthini? Yeah. Kubantu ababili ukuvuma ukuthi siyalibopha leli igoda leli. Ayive inkinga. Because abanye abantu uthola ukuthi yabo njengamanje uyabona ukuthi okay, bona bahlanganisa idalo. Kwabo ukuthi ngoba mhlambe okay ngizwe umshelile ngamqoma siyathandana. Bangakubheka ukuthi uma sihlukana kunento esibophile kubaleke ngani ukuyiqonda lento yokuthi siyalibopha igoda la siyathandana singabantu beyidalwa manje even nasemshadweni ukuthi manje usungowami ngowakho ibaleke ngani lento yegoda uma nithandana nivumelana ngempela ukuthi manje siyalibopha igoda la ahlukana makunjani siyohlezi sindawonye. Covenant nje it's very important ukuyibopha icovenant and icovenant masuyibophile uyibophile. I don't want to tell lies. Ngizokutshela nje into ebuhlungu eyenzeke kunabangani abebethandana aze abophe igoda mhlambe benza ama-tattoo bathi la ufa khona ngiyofa khona into eyikhiphayo ngomlomo wakho usuwenza icovenant okubuhlungu this covenant that you are doing to the wrong force. Yes, that's the problem. Okay, we are doing it to the wrong force okuzothi mangabe kuwukuthi uthi wena sewuyaqabula ngamanufe uyabona ukuthi painful kangakanani manje umuntu usuke ecabanga ukuthi mina ngiyenza ku covenant akayenzi. There is a spirit behind la yenza khona isona le spirit esisona esisicontrola ke manje yiloko kubuhlungu ukuthi ukubaluleka kokwenza covenant kade ukuthi uyenza kuphi nobani ngoba mawuthembisa umuntu wathi sizoba silahlane awukwazi kumuntu ukudedela ungakafi. Okay, kusho ukuthi fanele kube khona umuntu ofayo. That is why mina nje my advice will say go to a higher power ngoba izinto esizenza usizenza singenalo ulwazi asazi sikhule thina kwenziwa kanjalo ekhaya njoba ngisho ngithi nami ugogo wami udadewabo kama wami wayisangoma ngangimphelezela ngisho eyogida eyosina uyabona. That is why I don't judge anyone but the more ngihamba empilweni ngabona ukuthi okay uNkulunkulu kunama forces awu2 uhamba ingqondo bese iyavuleka bese uyabona ukuthi hayi akufanele ngenza ama covenant ngapha ngoba ngiwenze esidini eli wrong la kwa darkness. Ama covenant angwenze esidini la ka light kwaNkulunkulu ngoba abuhlunga wangala azwisana ubuhlungu uyabona. Sizokubulalela ingane yakho izoshayisa uzofa akekho umzali wakho ukuthanda ungafisa ukuthi ukubulale. We understand?
So ama-covenant esiwenza ya-wrong nokuthi umuntu mangabe kuwukuthi uyakuthanda ngempela angithi ngeke nize nihlukane yini mangabe kuwukuthi babophene idalwa sebehlukaniswa yini azisekho yini idalwa understand le nto leyo so fanele understand ukuthi wayengayenzi kuyena i-covenant wayenza to a force that is why fanele buyele to a bigger force ayoqashula i-covenant ngoba leya covenant ayikho between abantu isemoyeni umoya lo yikho mangabethi uhlangana nomunye umuntu bese unomona ngaye umoya lo umoya uyayibona unomona ngaye awufuni lutho of which yena akasayithandi le impilo leyo impilo angayithandi yingakho ngithi nje mina uanonymous sizoqhubeka naye sihambe le walk kodwa nje yikho ukuthi ngeke uimpose ngeke umphoqe umuntu kodwa nje mina ngikhuluma exactly into yenzakala ukuthi ama forces awu2 ayabanga ayambanga mina bengingakhetha a higher force ngithi ngicela kube iyona engiprotectayo ngoba manje usesenkingeni angagcine ngasabi nabo ubudlelwane empilweni yakhe of which into ebhlungu ke leyo ukuthi wena ngenxa ukuthi ngaba ne-covenant nawe angisathandani kodwa nawe kodwa ngisaloku ngibambekile nje ngiyajuqajuqeka angisakwazi kwenza lutho it takes ukuthi uwazi ukuthi kunayo i-force ehigher uNkulunkulu engakwazi ukuthi iprotectele le covenant bese iyayinqamula bese siyayirebuka bese eyaqaqeka abuye abe uyena bese basothandweni oluright ke kube nezinto ke okuthiwa ama spiritual husbands nama spiritual wives uthola ukuthi wena unayo unkosikazi in the spirit lento yenza ukuthi umuntu noma elele aphuphelele nomuntu wesifazane aze angabi nalo uthande lo muntu wesifazane ophilayo ngenxa ukuthi kunalomuntu ashade naye in the spirit izinto ezinjalo izinto kufanele siziqoqa because ziyenzeka bakhona abantu mhlawumbe ozosho ukuthi yazi nami ngeke ngivuke ena uthola ukuthi ngine wet dream ngiyabona ukuthi hayi man kunaleli phuphe ukuthi mangiliphuphile ngizwe kamnandi kanti wena uyitshela ukuthi into emnandi kanti kwi-force yakwa darkness bakuthumelela lo muntu okubhlungu iblocka nezinto iziblock nama finances omuntu wena uyitshela ukuthi hayi intombi nje yami yasebusuku efika ingijabulise kanti amaphupho athunywe kwi-darkness ablocka ngisho izinto zakho zingakwazi ukuqhubeka that is why abantu fanele bafundiswe ngalezi zinto bazazi athi umuntu noma ekhetha athi hayi mina ngiyikhethela le force kodwa ebe elazi iqinisa ukuthi hayi ngiyikhethela iforce yaka darkness angidingi light okay babukela emakhaya sisahleli nayo sesinothula ngifuna njengamanje sibheke sisoqeda ngifuna sibuke kunomuntu njengamanje abafisa ukuthi bathi bazoshada ukunikeza isithombe sokuyicabangisisa leyo ukuthi sibophe igoda yes ngoba ngicabanga ukuthi vele nitwethe isinqumo leso sokuthi khona ngicabanga ukuthi nokubopha igoda kusuke kusekutheni usuyamazi usiyakwazi usuyamazi ukuthi mhlambe ukuthi mhlambe ubaba wami mhlambe umuntu othanda kakhulu ukushaya ngala usuyamazi ukuthi uyashaya ngimthanda enjani uyayibophezela manje ukuthi ubaba wakwami ngimthanda ephuza enjalo ngimthanda amantombazane enjalo nginoma ngabe kuthiwa kunjani usuyalibopha ngoba ukulibopha igoda futhi ukwamukela usizi lakhe ukwamukela into ayiyo ukwamukela uhlupha kwakhe ukwamukela yonke into ukubopha igoda uma sethi njengamanje siyabopha igoda ibaleke ngalo ukuthi abantu beyiqonde leyo kubopha igoda bakhona abazoshada nje even namhlanje khona abashadayo ibaleke ngale yokuqonda yokubopha igoda beyifunde beyazi beyininga impela ukuthi siyavumelana manje siyalibopha igoda kuyoba nje i-story for another day ngelinye ilanga fanele sikhulume nje nge-covenant ukuthi ukubopha i-covenant kahle hle i-covenant iyini empilweni iyini i-covenant kodwa nje ukuthi nje mhlambe senze summary yakho fanele wazi ukuthi uma uzoshada fanele umuntu wakho nazane nazane even kuma altar ukuthi wena usubmita kuyiphi altar we understand uguqa kuphi wena omunye uguqa emsamo omunye uguqa kuNkulunkulu uyayibona and futhi wazi ukuthi lezi zinto awukwazi ukuguqa kuko kokubili because kusho ukuthi uyafeba lapha awukwazi kube nama-altar amabili ngoba mayisikwenzelile lena fanele uhambe uyobonga angithi ubongaphi wena mawuguqa kubo bobabili fanele ube ne-altar yodwa oguqa kuyo hence noma usuthatha ke i-covenant ukushada it's a very serious decision
okufanele uyenze mawumuntu ukubopha ifinda kuyona into yokudlala because ukhuluma ngolokuthi siyohlukaniswa ukufa. Leyo nto leyo it takes ukuthi umuntu umthande unconditionally. Umcabange ngisho engasasebenze engasenamali ukuthi ngoba ngathi ngikuthanda kukuhle ngikuthanda kukubi ngikuthanda ngisho ukuthi uphukile umlenze namhlanje because mina uthando alukho based ku-structure yomuntu kosomuntu kodwa it's a decision engayithatha sayithatha sobabili sase senza isinqumo sabopha sobabili because mawuyobopha ifindo Nkosi yami ngiyaxolisa nje ukuthi kunama divorce amaningi akhona emhlabeni of which akekho umuntu othanda ukuthi kube nama divorce kodwa kubalekile before size siye emshadweni ake sibone ukubalekwa kwe covenant. Okay yeah bukele ekhaya njengoba uzwile ukuthi kuleli langa futhi njengoba seshile sizosithola isikhathi soyikhuluma le ngoba ibangela into abantu abangayiqondi avuke ngithatha umuntu ethi senemali nezinkomo athi ngiyolobola ngiyashada aqonde ukuthi kunento azoyihlanganisa azoyibopha njengoba ubona and inzima la kuyidalo ngoba iyamlandela ufuna ukuqhubeka nempilo and umile lo uyabaleka ukuthi angingeni le uyaqonda ukuthi kube kuthiwa abafundisa ngale nto ababeqala beyenze ukuthi lento eniyenzayo ukubopha igoda yazini ukuthi anibophi nje seniyathandana nje siyabopha nje ihamba inemithetho yakhona ukuthi ngoba nibopha manje kunesinqumo enisithathayo manje sizoyikhuluma nangelinye ilanga mhlambe ukubhekisa amazwi anonymous wethu nombukelo sekhaya amazwi ngamnikeza wona nesixazululo angaqhamuka naso ukuthi ke manje base kanje sithini ukuqhubekela phambili nesixazululo ngamupha sona anonymous. It was umbuzo obutricky lona kodwa ngoba siphila ezweni esiphila kuyona ekulona and siyazi ukuthi emhlabeni fanele sazi ukuthi siphila sonke sikholelwa ezintweni ezingafani and fanele sikuhloniphe izinto abantu abakholelwa kuzona. I respect that kodwa nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu emuhle njengoba ususibhalela uNkulunkulu wenzele ukuthi sihlangane will walk this journey with you and uNkulunkulu uzoba nawe will pray with you uNkulunkulu uzoba nawe and aside ke mhlawumbe sesingekho emoyeni sizobona ukuthi uNkulunkulu sibekaphi kodwa I trust uNkulunkulu ukuthi masiya kule force enkulu izoyidla le encane force izoyidla because okubalekile fanele ukhululeke mina ngifuna ukubona ukhululekile ngifisa ukubona usothandweni ngelinye ilanga ushada ngoba manje makungalunganga phela kwenye indawo Nkosi yami kuzolunga futhi kwenye indawo. Ngiyathemba ukuthi la sewukhona uzothatha kahle isinqumo sakho sokuthi mawusubopha icovenant ubuso understand indaba yecovenant sizolwakha lo hambo nawe sixoxe sifundisana nangecovenant ukuthi iyini and I know ukuthi ngeke uphinde ubepho icovenant ungayi understandanga. We love you ka Select Africa TV siyakuthanda sizoqhubeka ijourney nawe sikuthanda kakhulu. Okay sabonga kakhulu isikhathi sakho bukele ekhaya sithokoza kakhulu kuba nawe njengoba sizwile ke u6 nothula esibekele sichazela ke ngokubaleka kokubopha ifindo nangendlela yokuyiphatha nje ukuthi semase nilibophile ifindo niphila kanjani niziphatha kanjani ukuze lento ingagcini sibe inkinga sekhona sengathi khona oyenze ephoqiwe khona oyenza manje sekunalowo moya loyo ukuthi akusaqhubekeki manje phambili usufuna ukuqhubeka nempilo akusaye ngindawo ukhumbule ukuthi nawe lapho ngasekhaya mufuna ukusibhalela uzokwazi ukusithola khona inamba zozibona lapha escreen sethu zolokhu idlula ukwazi na ukuthi usibhalele ukhumbule uma ungena nje uyavela uhlala pheko kodwa uyasibingelela uhlala pheko kodwa sina sobe sesikwazi ukuthi njenge DM abona kodwa sibuyele kuwena sixoxisana nawe ebese sibone ukuthi siqhamuka naziphi isombululo lezi zokusiza esigqugquzela kakhulu ukuthi akuthathwe inqumo ezophilisa wena ezovuna wena egcineni nomndeni nempilo yakhe iqhubeke phambili. Sisinothula ngesikulibala ukuthi nilikhona emsebenzini enwenzayo njengenokuthula eduma ku The Foundation mhlawumbe utshela umbukelo esekhaya. Mbukeli sijabulile ukuba nawe ngiyazi ukuthi sisiphinde futhi sihlangane kodwa nje mawuneyinkinga obonayo ezikuhluphayo spiritually even kuyizinto zezikuhluphayo emotionally psychologically ofisa ukuthi usizakale ngazo uqhubeke usibhalele la ka Select Africa TV nami ke unokuthula ke ungangikhuluma nami eceleni my number is 0797207657 noma ku TikTok @nokuthula duma kude. Ngiyajabula kakhulu siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu siyiphetha lapha indaba yethu yanamhlanje sijabula kakhulu umbukelo ukuthi ube nawe ukhumbule ukuthi ke sazolokho bekhona ama episode afana nalawa asicinile
nakuza futhi khona enye ozophinda uyibone. Okubaleke kakhulu ukuthi wena nje usearch lapha ku YouTube wethu uthi Select Africa TV ukuze uzokwazi uphinde uyibukele ama episode ethu esiwenza la ku D Mabonakude. Nibe nosuku oluhle. Thank you. Siyabonga.